Hoki rawa mai ki a tātou, kua puta he whakamārama mo te kaupapa whānau ora, ka whakarewahia I tēnei wiki. I kōrero tahi tā mātou karere a Kingi Kiriona ki te tahi kaimahi toko I te ora, kia rongo ai ia I ōna whakaaro e pāna ki ngā whakamārama nei. Me te aha no mātou te waimarie I tēnei kai kōrero mo whānau ora. I nā hoki he momo ora anō kua whānau ki aia I tēnei rā. Kaore anō kia kotahi rā te pakeke o Huiārangi te aranga. Engari kei te harikoa tōna pāpā I whānau mai te pēpi nei I te wiki whānau hoki o whānau ora. Hai he rongoa kai roto. Engari me hoatu te pūtea ki ngā kai pāki e tare ana te hiki I te kaupapa nei. A ko aua kai hiki te kaupapa he mea āta kōrero e tāri ana tūria. Rā aua ko tā mei hana jury I nanahi. A aha koa a whānau ora he kaupapa Māori, te āhua nei e hara I te mea me Māori ana kai hiki. I would think they will be people who are expert at knowing how to deal with whānau and build whānau capabilities. So they may be Māori providers, they may not be. Me whai tohu me whakapakari anu hoki tātou ia tātou anu hoki roti wēnei mai. Kia whai I ngā tohu o te Pākehā, kia tare rātou te haere roti I ngā whare. Engari me wai homa te kanohi Māori e uru atu ki roti I ngā whare Māori. Ka nohoa whānau ora hei tari ka wanatanga pēnei I te hiranga tangata. Engari kaore ngā kaimahi e kōrero ki te tangata ko tahi e raru ana. Ka kōrero kē rātou ki te whānau whānui o taua tangata. Mā rātou hei kimi te ora. This is about need. Ko ngā mea kei te noho kei ngā iwi. He māma noho tēnei kaupapa. Engari mo mātou e noho mai nei ki roti I ro taone. He taumaha. Engari ka tare. E rua te kaunga tari whānau ora ka whakatūria hei tīmatanga. Ko te tūmanako ka tutuki tērā I mua I te hūrae. Kia kaua ngā mate o ngā whānau o e nei rā. E huri ki tua o ngā mokopuna. Pēnei, ia Huiārangi. Kingi Kiriona, te karere.